Nadam chiao na mo, Mars ni kwa Zinglei Thawngchimnak in nan kut kanin tlai than na, mai ngun tha bar kasi. Falam peng hlanzol khua SSPC ral kap ni an khang than, chiang ram falam peng, hlanzol khua chu ral lam sial mi SSPC ral kap pol ni, Mars ni ruksana khan mei in an khang than gong, ral mai thonglak nak shampi ni Mars ni riata an chim, Mars ni ruk zinga khan hlanzol khopong a falam khopi lak than ding in, ral lam sial mi SSPC ral kap pol le, Chirsham tlai pokom kar a kadaw na chuak I SSPC ral ka pathi mi le liam tor mi an tam ngai ruang a kapni kar kadaw na kadi no za swimel lam pare shonga khan SSPC ral ka pol ni hlanzol khwa tol chung mi umnak in pol an khang than hi asi in zeizat an khang ti mi kong tu chu declare in kan hal khawri lau tia ral mai thonglak nak shampi pakhat ni lungmali phosa chim alwan cha January nikul thok in kali taingen lei in falam khopi lak thanding a ralam sial in arakai mi SSPC ral ka pol chu lanzol khopong thacham nak lang a onghunan khwartia thai si kali peng a ri thai si atong mi SSPC ral ka pakhat shamnam he antlai sagai ram than kali peng thlang lai Chin sain khwa a ongmona khwar I ri thai si atong mi SSPC ral ka pakhat chu to chung sham tlai phu ni a sham nam he an tlai kong kali u brand gwarilar kali UG ni Mars ni serizan a phoning de in anthan Mars ni nga a khan kali u brand gwarilar kali UG ni phanha za falna kan to aliaw a Chin sain khwa I ongmona khwar mi SSPC ral kap ang sing tang umpang number pasa 170867 Lithai si araktong I arituk ruang a lamataw I asyam nam he kantlay mi SSPC ral kap ang sing tan sin in MA1 may thalzun khat kwanbong pali le 5.56 kwanfang somsari panga kanlak chi atu bantuk in kantlay mi SSPC ral kap ang sing taon su rampip ni an ngay mi ral kap honglam international law on prisoner of war te in kanshan I pezul in chaklat na kantu ari lai tia kali u brand gwarilar kali UG ni an than mi a an lang tar chi Sagai peng a kadaw na kafak I SSPC ral ka plate ni anti Sagai ram than sagai peng chung a thazang chapding in ral lam sial mi SSPC ral ka pol le kol chung sham tlai tangti phana kar a kadaw na kafak I SSPC ral ka plate ni anti pin a liam ma tor mi song an tam ngai kong Braveheart Army BHA ni Mars ni riata an than February Kulariata Khan Mandalay Khupi in Moto Pathum He Sagai Peng Mingkum Palik Sakhan A Thazang Chapding in Ralam Asial Mi SSPC Ral Kap Thazang Zati Songma Shongchu People Servant Force PSF Mingkum Peng Pakapha Unicorn Guerrilla Force UGF Le Tang Tipunani Mingkum Peng Chung A Rakbo in Anka Hatsa A SSPC ral ka pasha mitmu a anthi I liamma tor mi zong an tam ngai tia BHA ni an lang ter chuban tok thiam in February ni nga za swimel lam paruk la chiu shonga khan sagai khopi division somthum thum in achuak mi SSPC ral ka moto poriat chu moya Mandalay lampi chung I a ummi mau gai pong a Braveheart Army BHA Moya Special PDF Golden Target Force GTF le tangthi phunha ni rakbo in anka hnacha a SSPC ral ka panni munril a anthi I adang panni ni liamha fangai in antwar kapni karuka dauda ka chun tangthi khulai in nunnak liam mi le liamha twar mi kanum sholau tia Braveheart Army BHA ni anthan mi a anlang der
Ngazun le tada upeng ka daw naga SSPC ralka pasari anthi chaitho peng ka daw nak zong a officer patni anthi ve Mandalay ramthan ngazun peng le tada upeng chung a ralam sial in aludmi SSPC ralka polchu tolchung sham tlai tangthi phuni bompo no in anka na cha a SSPC ralka pasari anthi kong Red Dragon Guerrilla Force ni Marsneriata Anthan Marsnisari Chusimia Lam Patnila Kulshong a Ngazum Peng Li Dada Upeng Chung a Moto Patum Khat in Alam Xiaomi SSPC Ralka Polsu Red Dragon Guerrilla Force Ngazun Circle Pali Le Brave Brothers Tangti Punhani Bompuano in Anka Natsa a SSPC Ralka Pasari Anti E Yamha Dwarmi Song Antam Ngai Tia Thai Si Chuban Tuk Thiam in Marsni Li Zinglei Thawngchimnak Lam Pariat Li Somi Rukshonga Khan Muram Gul Chaitho Peng Tengzaya Kopi Pong I A Ummi Thaywe Ma Khwa in Ralam Sial A Achuak Mi SSPC Ralkap Khazang Zathum Shrong Chu Marsni Li Chuna Khan Karen National Liberation Army KNLA Shrenak in All Burma Student Democratic Front ABSDF Le U Brand Operation Kolum UOC Tangthi Phuni Chau Ye Tun Khupong A Pampo No in Anka Na I Kamaya Zanga Somni Patsari Battalion in Officer Pakhatle Saka Kha Thaini in Sergeant Pakhati in SSPC Ralka Boy Panhi Anthi I Liamma Tormi Song Antam Ngai Tia U Brand Operation Kolum UOC Ni Marsneriata Mthanve Pani Peng A SSPC Ralka Ni Drone in Bomanchak I Tol Chungmi Pakwa Anunna Aliam Sagayaram Chan Karani Peng A Ralam Sialmi SSPC Ralka Polni Na Lapo Tang Khwa A Drone Le Shaman in Kadaw Na Kantoa I Ngakchia Pakhatal in Tol Chungmi Pakwa Anunna Aliam Kong Tol Chungmi Ni Anshim Masni Ruk Zanai Sanga Khan Chindun Teva Leidon Lay in Moto Leini Le Armor Moto in Ralam Sial A Achuak Mi SSPC Ralkap Ni Nalapu Tang Khwa An Lu No I Kuchung A Meithal Du Pau in Anpua Chupin A Tol Chung Mi Theory Pol An Fear I Bambui Pusoti Khwa A An Lu Tia Thai Si Chunhu A Marsnisari Zingthok in Churalam Sial Mi SSPC Ralkap Thazang Zali Shroni Chun Kani Pengchung I A Ummi Khwa Pol A Chaman Le Drone in Ka Daw Nak Du Pau in Antua I Nalapo Tang Khwa Mi Pa Hak Chia Mau Yin Lang Tel in Tol Chung Mi Pakwa Anun Nak Aliam Tia Thai Si Chupin A Marsnisari Zinga Khan Yima Pimpeng Hanoi Khwa Le Kangshin Khwa A Ralam Sialmi SSPC Ralka Pol An Lut I Tol Chung Mi Na Chu Ahim Nak Munkol in Anzam Na Ralam Sialmi SSPC Ralka Pol Chu Yima Pin Khopi Lai A An Kir Than Tia Thai Si February Thachunglong A SSPC Ralka Ni Minung Som Rukshong An Tlai Na Yangon Ramthan Yangon Khopi Chung A Alwancha February Thachunglong A Khan SSPC Ralkap Ni Tol Chung Mi Somruk Chong Antlai Na Kong Yangon Scout Network Ni Marsni Sari Zan A Anthan Yangon Scout Network Ni Khomswat Mi Zazin Ninga Chun Alwancha February Thachunglong A Khan Yangon Ramthan Dago Mutil Le Mai Peng Chung A Sham Sham In No Ngai Nak Ala Tu SSPC Ralkap Le Ankutang Shem Tai Pol Ni Hongning Lo in Tol Chung Mi Som Nga Riat Antlai Na I Chu Chung A An Thla Than Mi Na Song An Tia Thai Si Ralam Sial Mi SSPC Ralka Pol Sang Chung I An Rak Lu Lewa Hin Lak Phak Dor Biar Dor Le Lam Kam I Athu Mi Na Chu Hongning Lo in Antlai Ki Na I Sang Te Khin Chegei A An Kalpi Na Tia An Chim Tlakat Chunglong I Antlai Mi Na Minung Somgarit Laka Hin Dau Thannak A Natalti in Swalan Pot Mi Na Minung Paruk Song Anital I Chuchunga Pakhachu SSPC Ralkap Ni Anka Tha
an tlai mi hna minung som nga riat laka chun minau pasha chu World Cup training siang in a an kuat nga tia Yangon Scout Network ni an that mi a chun an lang tar chi Vaute peng ka daw na ka ralboy pakhatal in SSPC World Cup ni an thi SSPC World Cup ni umnak in somthum leng an khang Pagoram Than Vaute peng Teme khopong a ralam sialmi SSPC World Cup pol chu to chung sham tai phu ni bompo no in an ka na cha a kolum commander pakhatal in SSPC World Cup ni an thi I SSPC World Cup ni umnak in somthum ni an khang kong pipeng kom battalion pakhat ni Marsni Sarizan a an than Marsni ruk Zinglei Thawngchimnak paruk shonga khan Auto khwa a shambut mi Kamaya Pasha battalion in Ralam Sial a achuak mi SSPC World Cup thazang somnga shong chu to chung sham lai phu ni temi khopong a anrak bo na I bompo no in an ka na tia thai si chuka daw na ka chun kolum commander pakhatal in SSPC World Cup ni an thi I adang pathum ni hliam hman ruar ka daw na ka di nu a to chung sham lai phu ni Kwan hma thiam fal na kan tua I kwan bom pakhat 5.5 kwan fang somni ni le Shem nam dang zai song kan lak kap ni kar ka daw na ka di nu a Ralam Sialmi SSPC Ralka Polchu Kamaya Pasha Battalion lay a an kir I Marsni Seri Zinglei Thawngchimnak pathum chonga khan Teme khwa tol chungmi nga umnak in somthum ni an khang cha a achiam di chu cha a tol chungmi nga chu ahimna hunkol in anzam nga tia pipengkom battalion pakhat ni an thanmi a an lang tar chi alwan chia mars ni ni zonga khan teme khopong a ralam sialmi SSPC Ral ka pol chu tol chung sham tai phu ni bompo no in an ka na cha a SSPC Ral ka panni an thi I Tliam hma tor mi zong an tam ngai tia thai si Russia sar chua mi je fighter pakhat atla I India Ral Cup ralboi panhi an thi Russia ram ni an sar chua mi Sukho Su-30 MKI ral tuknak vanlong pakhat chu training an tua liau a atla I India Van Ral Cup ralboi panhi an thi kong India Chawza Defense Ministry ni an tham Russia ni an sar chua mi ral tuknak vanlong pakhat chu alwan chia mars ni nga zanlei sanga khan Assam Ramkul Jorhat Air Force Sakhan in training to ading a achuak I zanlei Thawngchimnak pasari le somni ni shonga khan pe tlai nak an to khauti lau chu no a atla mi ra tuknak vanlong chu Jorhat Air Force Sakhan in meng som ruk shong a hat nak Karbi anglong pen kom chung a an hu vanlong tlak nak in company commander Anus le lieutenant Purves Durakar an thi tia an lang per hi kong he petlai in India Air Force song ni an ma official Twitter chamhai a je fighter pakhat tlak nak in nun nak liam mi an ralboi patni ni an liam tak mi chungkhar hna an nge chet pi hna kong le nun nak liam mi an ralboi patni su zaitik man a philkho an city lai lo kong an nge chet nak an lang tar ve Atla mi Russia charswa mi ral tuknak vanlong batuk hi aliam chia thongni kulla thumkum le thongni kulla li kum zonga khan India ram chung a an rakna bal chang tia thai si lungmali post thazang akan pe I kan thong chim angai tu nan di lak chung a kan ne lom tuk hring hran thai jing a thong pang thar hi kan ne tong than ha lai